abaturage ntibarya iminwa ku bijyanye n'imitangire ya serivisi, aho bigenda neza barashima, ariko hari imikorere mibi bagasaba ko habaho impinduka. Ahantu mpabwa serivisi nziza nkumva ndanozwe rwose ni muri serivisi ya immigration. Ugerayo icyo ushaka icyo ari cyo cyose, umunsi baguhaye ntago barenza amasaha 28. Ujya gusaba yaba passport yaba laissez-passer, ukajyayo wamara kudepoza bakujya tugaruke ejo saa 5. Ejo ukageraho rwose ugasanga ibintu ni sawa, nta kibazo, bakaguha ibyawo ugataha, ntibakunaniza, ntibakurushya, ntibagukerereza. Urumva igihe uba ufite nk'ahantu hawe wajya nko muri banki ukashakira icyangombwa hakabaho ubukererwe, amafaranga yakeneye igihe ntuyabone, haracyarimo ikibazo mu by'ubutaka bikeneye gukosorwa. Ubushakashatsi bwa 9 ku gipimo cy'imiyoborere bwerekana ko inkingi y'umutekano iri ku mwanya wa mbere n'amanota 95.5% y'ibahezwa ry'amategeko, n'amanota 90.7% ikaba yazamutse amanota 3.7%. Uburenganzira muri politiki buri ku gipimo cya 87%, hazamutse amanota 4%. Gukorera mu mucyo biri ku gipimo cya 87%, naho imiyoborere y'abaturage bagizemo uruhare ifite amanota 87.1%, nayo yazamutse amanota 3%. Ku rundi ruhande ariko ireme ry'imitangire ya serivisi ryo ryamanutseho amanota 4.1%, kuko ubushakashatsi buheruka inkingi yari ku manota 81.1%, ubikaba ku manota 77.8%. Mahoro Eric, umusesenguzi akaba n'umuyobozi wungirije w'umuryango Neva Again, agaragaza ko gushimangira gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi ari kimwe mu bisubizo. Harimo nko kutamenya imvugo inoze yo kwakira ababagana, aho usanga bitera ibibazo, ariko nanone no mu buke bw'abakozi, cyane cyane nko ku rwego rw'akagari, aho usanga tutaragera ku rwego ruhagije rwo kugira abakozi bakwiriye kugira ngo batange serivisi zose ku baturage. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB Dr. Yusta Kayitesi avuga ko muri iki gihe hahindutse uburyo bwo gukora ubushakashatsi, bituma hari byinshi bimenyekana. Ubundi birashoboka, ibidasaba amafaranga menshi ni imitangire ya serivisi. Hari aho ibikorwa remezo bigikenewe, ibikorwa remezo by'ingenzi bigikenewe kugira ngo tunoze, ariko hari ahandi henshi ibikorwa remezo bihari ubone igikwiriye guhindura ari imyitwarire n'imigirire yacu nk'abakozi, kandi aho tubihisemo byashoboka. U Rwanda rufite intego yuko mu mwaka wa 2024 igipimo cy'imiyoborere kizaba kiri ku mpuzandengo ya 90%, mu gihe iki gipimo kigeze ku mpuzandengo ya 74%. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.